tere õhtust, kallid emad, vanaemad, vana-vanaemad, võib-olla isegi vana-vana-vanaemad. Võimalikud, sest meie võtame vastu 3-aastased lapsed ja siis mõned noored vana-vana-vana-vanaemad ka on siin. Rõõm näha teid iga aasta, see on eriline päev meie jaoks. Lapsed ja koreograafid hästi tähelepanelikult tegelevad selle üritusega ja hästi vastutusrikas, et see on võimalus nendel teha teile kõige suurem kingitus. Tants, tähelepanu ja kõik, mis nad tahavad teile kinkida tagasi selle eest, et te toote neid jäähalli, istute tunnide viisi nendega, annatlikud aastast aastast. Ja see on nende kingitus teile. Kas te olete valmis? Alustame. Selle aasta emadepäeva kontserdi õhtujuhid oleme mina, Arlet ja mina, Liina. Soovime teile hämmastavat kontserti. Ja esimesena tulevad lavale numbriga Väikesed võlurid, AN3 õpilased, Olga Trobitska on nende koreograaf. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ching chang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was
Järgmisena tuleb teile ette grupp JN4 tantsuga Kui vihm saabub ja koreograafiks on Anastasia Ishanov. järgmiseks tuleb grupp AL2 numbriga Edasi tähtede poole ja koreograafiks on Olga Dabritskaja.
järgmisena astub teie ette grupp IF2 tantsuga APT ja koreograafiks on Alina Boiko. Järgmisena tuleb lavale grupp AS1 numbriga Boom ja nende koreograafiks on Anastasia Smolenski. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I will never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna be.
Järgmisena astub lavale grupp JN3 tantsuga Mäekuninga koopas ning koreograafiks on Olga Dobritskaja. Järgmisena tuleb lavale grupp AN1 numbriga Kaasaegne liikumine ja koreograafiks on Anna Nekrasova.
juba 8. tantsuks tuleb teie ette grupp SV3 tantsuga Torm ning koreograafiks on Alina Boiko. Järgmisena tuleb lavale grupp JN2 tantsuga Kevadine tärkamine ning koreograafiks on Olga Dobritska.
järgmisena tuleb teie ette grupp AN2 tantsuga Kauboitüdrukud ning koreograafiks on Olga Dobritskaja. Järgmisena tulevad lavale grupid AL1 ja JN1 numbriga Lugu armastusest ja koreograafiks on Olga Dobritskaja. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés dans un sanglot, l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé.
parler encore et de jurer encore une vie d'amour remplie de rires clairs, un seul chemin déchirant nos enfers, allant plus loin que la nuit de nuit. tulevad lavale grupp SV2 numbriga Above Reach ja koreograafiks on Alina Voiko.
ja nüüd tulevad lavale grupp number JN2 numbriga They Don't Care About Us ja koreograafiks on Egert Sören-Nem. Love and justice. Järgmisena tuleb teie ette IF1 tantsuks Mount Everest ja koreograafiks on Alina Boiko. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah, March Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah.
just for the fun of it. So much money, I don't know what to do with it. I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. I got me one gun and an alibi. So much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. 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 Mount Everest ain't got shit on me. Järgmisena tulevad lavale grupid AL1, JN1 numbriga Tsõkkus ja koreograafiks on Egert Sörennemm. There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm put on a show kind of girl. Don't let the breaks, gotta be first. I'm like the wind, call the shots. I'm like a fire, I make it hot. Put it on the show. Adrenaline going through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like the performer, the dancer is the stage. Better be ready, hope that you do the same. Let's go. Let me see what you can do. I'm doing this. Nii. Järgmisena tuleb lavale grupp SV1 tantsuga Feeling Good ja koreograafiks on Alina Boiko. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on
It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world, and a full world for me. Of the blind, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. I feel so good. mis te arvate, kes sel aastal võidab Eurovisiooni? Eesti võidab Eurovisiooni, mis lauluga? Aga kõigepealt võidame meie. Lapsed lavale! Macchiato, por favore, espresso macchiato con Ciao bella, I'm Thomas, addicted to tobacco, me like me coffee berry,
beat presso. Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato con le espresso macchiato. Keda me kõigepealt tahame näha siin ja tänada. Meie tublid koreograafid, sest see, mis nad teevad, see on tõepoolne ime. Sellised tantsud lapsed õpivad meie koolis 1 kord nädalas harjutades. On see võimalik? Palun lavale meie kallid pedagoogid. Alina Boiko. See on võimalik ainult Rocca al Mar uisukoolis. Elagu Rocca al Mar uisukool!